ia tato e kalesia ni taiao, a talo whātu le te mātua ina, lo tato mafuta pēr, a talo whātu e suma whawhenaiga, ispawena, a whatua, whapeo hoi le se noa o ao, whatua, pe koe makatanga tina, ia, a pe hoi me loa loa tato e kalesia. Whatalo whātu hoi tato woma pa ama tato whaita po ina whatasi lea sa ma lea sa. Salam o salau lima sepuluh. Ia o tauiwi atu I lea li. Ia o tauiwi atu I lea tua lona malu malu. Ia vivi atu o tau I ate ia I le vainu manimo. Ia vivi atu I lea liki o mea o malava e whai manava. E whamaniele tua I no tapo inga ni nei tai au.
wina mai o ngā ko ia tu ia i mātou. A mātou sa api atu na ni tāko ina ia e whawhawhai. O i sūre rini mai whaora o te tāko atu e. Amen. Vai,
tāu whātua i ngā whātua. Tātou i pēra o tātou. Tātasi mawhita pēra o sumu i tō ringu i te whaia. Tātou whātua i whātua. Reo whare tū o tātou whiwahi e kōpū o mana. Tōko o mana tāua ne. Related to any tātou mana whāwhai e aura hoa o ni pēra i ata. Awa o ia sina o whau ni pēra i tō sofu. Awa ni tenge o tātou kāusanga. Tātou tutalo le tū. Pane o ina pēra o sofu. Ke kane whai o. Ora tātou whasifu. I mea o pare wai tātou o nana siku whanau. Se o tātou sofiro ni suafa kami. Nāra e sa tātou whawhitani. E te nana whoi o tātou whanau. A wāra tātou sawaina i mai aso. Wāna tenga. Ora tātou i fōku a te tāna me tū. Wau whara ko te poto, wau whanau me te mai o te tono o rou māna maka tā whanu. Ia nāna i tasi, ma le loto o tasi. Ina se iau mātou sa pili i atu. Wālau sumai lau whanau tā wai o ni tai. Ma le atu atoa o mātou ka mona ma manatu. Se iau mātou ripi i lau whi. Se iau mātou whamanuina lau whi. Se iau mātou whanene ina pēr lau whi o te. O wā koe lava o ni atua. Mana o le tua ofa, o whamuti mai. Mori atu o mātou roto whawhai ala o whio. Ina wai tai while buina mai na sui fua o lau whanange. Mai le tāpe ai o le salala wai nā wai aso na se mai atu. Whai wa ese ma tu te ua e wala awina, ma tu tofi ai i tangata e manuri. O lana mai e ati. O se sae, o se sifo, o sente ma tu. O lawa sima e se le. E nei mo ma tu mori mawina lo wanofa, lo wanuri. I ni tai a fo. Tō pure lau whio i ro mātou ola, ma le soifua o e tū. Whatu mawina i no o mātou wala whai mai, mai whai ngā maro ronga i o mo mai. Tō wina i mātou lo ma futa maro whatasi mai. A o koe ngā pepe ai ma tō whāru, tō whama o so. Oro mātou le mātou malapa ato atoa le lukie e o mātou ola pe whape. Aore nei ua e amaia le ola, mare mālo si o tari tonu ai i sa e mawhutaina e mātou. I lau me aho whao e moe toka māhi i o. Mālo rosi ai mātou i ni tai au i o mātou manuaina le o te sene ma ea me mātou. Sui e whakamona i o mātou tino le ruke ua piki ai i ato whawhita. E me se fōi i le ngāna lama lea ua māsani ai i mātou. Nei lama se esi mātou whakua e ese mai nei loro mātou usu waki mai
I lo mau te tākua i ni aso. O le aso na e mapuane ai le ringi mai au maa luena sa whenga iai fōfuaina o le nanona. Mātou amatai nā i mātou wholapa i le mai aso mātou tāpua i mapikiri i ate oi. A wai au lapa i o mātou whangowaina lau suafa pa ia le mea mātou. Mātou whaftai le ni ia i no koe malawina pēr i mātou. E ni i atou. O wanga wai ai o mātou roto le ni ia i le lama. O wanga le se noa ni mawhitamai o wanga mpai. Se manu o whawhawheteina o mātou roto ma o mātou muli muli atu i nisi tali tono koe ese mai i loa. Whawhitai atu i atoi. So e ofo i ngā atu ko rama ki i ngā waio. E le mo i mātou. Wa e whai alawa i mātou lo whantus ma ia le ni e le amatanga ma wa e tu i kai nena ro laki mora mātou tofi i atoi. O le ngā whawhitai lea i ngā uwhi. A wao e nei lama o mātou la mona ina lea na mona. O mātou koto manuia mai ai i ni tai au te toku o mātou mātou. Whawhitai le ni e o nā mātou manatu i mātou wholamba i ni mai tāna. Le nofi ai o mātou tangata le ni e i no mātou whaalongo i le ami ese mai o le sakiki ma mori mai ai tāna e tu ma le tu o le karona. O tala mātou te whiawhiai, o tala i whaangai e tia ai o mātou rapona, e fua i o mātou malosi, pā mātou tū māma mātou te māsani ai. O tala mātou te whaonoa, whaososo i nai mātou i le whenebe ai. O tau au i whaonore panga ai o mātou sabati. Mātou whawhitai le ni tala e so swani o mātou vai mai. Whatukuina i bea, saka una ina i bea o mātou, sawa ina whatu tua le ni. Ina i o mātou te pena mea o mai, i ai mātou. O mātou ngana whawhitai bea i tai au. Manutia e lau fio o mātou. A mātou iai le ke ni mai tau. Esi ai e whama. Mātou whalongo i tala i a ese ina o se fua mai ora. I nisi foi o mātou tangata mātou te māsani ai. Nane foi o ni tō tino tu tonu māwhitanga whanai. Ai a whalawa le ni e ma. I ni ai o whawhitai i ngā o wā. O le whapena ina o se fua mai ora o ai tāna. Mātou whawhitai le ni e ona o la mona e se ai a mea foi le se o la mātou whaitau i ai ma o mātou whane ne vale ai ma luo le ani mai o sakiki o tala e se ne manea mātou te se ai i ama mātou te whatuotu napi ai i ngā rafi. Awa o mātou whanau atu i atua ese, i te tono o mātou hola te atua tasi nawa e ala i o mosu. Whawhitai au ai tō mātia nawa i mātou o vai, e lewa unoa i ai mātou roa o ngāna mai. Mosu ina ma whātou ina o mātou na mora. Ina ki awa i whanau ai mātou, e au mātou roa atu i e whaososo. Ai au nā o mātou sa ili ai ma mātou mauti noa i nāwhi. O e lawa e te toe. A mai ai mātou i māwhitanga o e sa ili mai e pēra i nāwhi ai mātou mauti. Mātou whawhitai o nā lau tūspai. Leo i na mai e māu te tāi mātou i te tala i te umo o mātou. Ai au mātou wangi lami. Mātou la mona lawa leo o mātou whanga o ai. O vai e mātou
tau au na moto o ma pe sao o ma tu foro. O lo fatasi ma o to toi o na ma tu tu ma wai ma tu. E ui no le ma ma tu toi ma tu ia ma e ma o so. O wala wai ma tu to ma ke o ma tu ma o esa. Se mea wai o whai ma tu ma tu whawhikai ma tu. I na wai a whengaro ma ia le tua. E te maniu mō i ma tu e ala i wala o suis. E le whai o whia i ala ma tu e whai. O wai re ai nawa se tasu e ma tu e whai a ma tu ma osi dea tau la. Se ma na 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 na. O lo wako le su Kristo. Niu mō i ma tu e le le sui ai. Whai ngā tau raka i toto ma ano ma. Sau sau ina i ma tu e lo toto ma ia le. O lo tino wha mo mo ina i le ma ano ma tu. O le ana lapane e sawhana ai i ma tu i ma lo e te pena masana. O i ma tu o tana te whatu tua i la. Ai a whai fwoi ma tu te whatu tua na fua o ma tu na mutu ai tau ma mao o ma tu. Ona le ala pa ake o ma tu o whao. A wā o mai ke riso ne supe e la ma tu o whawhikai lea i la fu. Ina i o ma tu sala mō mai lea le ano o ma tu. Fo i atu la fu. Ma le whatu tua whakao ni ma tu. Ona e sisi la fu. Ora ma tu whale mai te mai i tai. Ama bravo le atu. A wā o ma tu mai lava ma te mawhawha i te tonu o ma o te tā kua ni. Ano anu i whake tonu o ma tu. A wai e whakwane male le. Wai o sai o ma tu i wanga ni. Le tatu ma tutaka o ma whenai. E o lawa o nga wani o ma tu mu wai e o sai o la. A me o pia o ma tu whakau rabo me atu o. Whakamai kone le. Se te whakau rabo ma tu rabo. O a sala o ma tu te pena whatasi ma tu whalaka o toka mai kansi. O ma tu le ato toa e whamaoni ai. I o si ngā tauranga le ato o ma tu. Fōringa i ma tu o i tangata wa ato toa o ma tu keusiana. O ma tu mara malama la o e ala i whalaka toka i kansi. I e tenge tau ma mawai o ma tu roto. E tenge i ma tu te nga o na ani anu mai. E li fōringa mai wa ato toa i ma tu e ma whana ai o ma whatanga whakakani siwa ono o swafo o ma uthi. A o whai alawa e o ma tu o se me i wa aina o ma tu o. Le te ma. Se me whana. Ngā ngaro i mātua e mātua o ki tāe, sa i lau whire hara i awa whire. Ngā ngaro i mātua i no o mātua e o si sta i tau sia. Whātua munga mālai, pui i nā i o mātua. Mai pesi ai e o whaka. Ngā ngaro i mātua i manatu ese. E whisoa i nā i o mātua. Ma ai atu i lau whio, ma whatawa so i nā i o mātou. Ma le manino ai o mātou, ma ai i atu o mātou. Ma ta aro i mātou le i vai ina o mātou. O wai pe ina o mātou whanana mai i ansa. I o tina fo o mātou i ansa. E tu. I o mātou manino e whenai tau ranga e o tua i o mātou e ala.
mātou se ke le whaimātua mai ngā mātua ia le mātou lau kofa palo kofa mātou tu nātu lau whio le whio mātou ina i maua i mātou e roto te tele le tō mātou whenga iai malu ki tau o soi fua mai i mai e soi o mātou sa fua i mai le kuni lo ma se loa mātou te loa i mulu mai au mātou ana ai i lau whio mātou wani au mātou tau si wha tukua ina i a mora ina nei se ai na mātou whaitau au mātou mita mātou roa ma whaitau i roto te tasi o laika ma mai laika ino ai na mātou ma ai so wani ngā lau whanau marongo i mai aso si au mga e wiro no ti ute wa masani ai e au ngā nama iai mātou no mātou whatoto na i ato e au lawa o ngā mātou tapātu lau ina ia e awai whatasi mai mātou tonu ai mātou fuafua ngā whati i au mātou whai lawa le ina i aua ne moto ma nofo iai mātou se ai o mātou pena o mātou ola le i ngā mwina o masani ai ma le whamoe moe e tasi ia mātou ina i tele ai se ina o ngā ma le tua ina mātou te taro le ni pere na rana ni esi mātou whamoe ina to ina lama whamtaua e o whare tonu i loto o tai le ai pese ai o mātou atu mai whao o le whetena inga lama e māo e kāre si o tai le tua whao se ia wawe mai a se aso e māna malama ato toa ai o tai e aua nei whaamua mua ma whaasi ona lama lama. E au lava o na wharongorongo ma le mautinu. E musu maa. E toa ngāni ai na whaonga inga. E whainga runga a lau whio. E suki ai o mātu. E si o te tāna o ngāni si o mātu. Ina ia, mawale no whiwhine lau whanau. Mātou tūnātu nā whiore a mātou kāpo inga e resi o whansā o ta lai ui mau whare ai na whanau ni esu e talana mātou whanau e te lai mai nā whiore a mai ui whore a ui mātou whai mai ale tū e maftaina o ona fona e e manino e whakareina e upu o la lau manai e tāna ina o lau whanalo e isoso o lapa e isosa a wharongo ma whawhonga a whanalo ele maluino la tu finalo maroto ina i pa u ia i fato ya e ale moso ma tu follow i mais e taga la ina i ora ma tu talo tu ta se malano no o tu talo e se tu todo ma tu Nātu nāu whiore, whaia lama iai na whiore. Ai e si nāu whiore. Ono ro swafa Yesu ka visore ki matao. Mo mātu te taro ato.
Fetuina o le whiawhaia le tua. Tusi whaitau e ao ina mai e ai se upu o le nei aso mo le tātou. E mia ma te ore o tāu e fitu. E mia ma reko. Ia ma reko le tāu e fitu. A matau na tātou fetuina mai whaiti mo kua. Si whaitau e whai koe sipu wha, se oi whai koe sipu koe ni. Nā toi siwi lea e whai koe sipu koe ni tasi, whakau mai e whai koe sipu koe ni tō. Nā lia ngā rekore me tau koe fitu. Nā toi whaitau whila whai mai e whai koe mua e o whai koe maru. Whāwau whaitau e whai koe sipu koe wha, vile sipu koe ni. Toi siwi leo e whaitau e koe sipu koe tasi. Se lo atu whai koe sipu koe tō. Tātou te whaitau e mei o masanga. O whiong pa ia nei e tu. O potoane ia te ia leo wharisai o manisi o lau tusu. O e nau mai ma Jerusalem. Wao le au wharasaio o atoa mai ni te oma. E le a ai la tau ina se ia uma o ma whawhano le lei i o la tau uma. O lo tau fi la tau utu ma e ana. Fisili ane leo le o wharasaio mo le o tusuku ia te ia. Se ale mea le usi stai ai e o soko i utu a e ana. A wala tau ai ma o la tau ima e le whiwhano ina.
tapu ai fua mai i nā tō i a tau i o rātou whai ma mata uko polo i ngā tangata. Ona wala awa tuai lea o ia e le mō tō tangata uma. O whetalai atu i a te la tau. Whaarongo ma mai ia o tau i a te, mai ia o tau la mona. Awa e alwa e mai le roto o le tangata o le manatu e le ama. O le muri ua, o le whaitaanga, o le whasio tangata. Mana whai pai rosi pulu matoro. Whamune te mai atua. Ia tātou whaitau, ia tātou whalonga. Au whetalai mai o ia ala i ana whioma. E tu mape ia te ia, o i lapu na paru, o i ina. Nei se roko, whakamaru. Se for e mata mo fio me a fare tuo o cato mondo in Italia. Antonio ele tu sa o tato la mona ina le aso a na. Mari vai aso a to no mai tu. A ese therefore, you are one number not to be at any time. And that's a four line, yellow moon. Final that of the city, is yard, is why be on your fire? E uma o le whawhanga e le tutusa, e SMS. No tātou mawale au se maninonga whakele. E moni labo. Ka wale se lama o whinaro e tō tātou te maua i mea taina ma mea taina i so fuana. Le aso sāna se wai atu le. Se foi feita lá em mais porque era a filma. Vamos puxar lá ainda vai assumir. É bem o avião tanto fez lá e aí mas faz mais péssimo então ele vai estar com a sua forma. Tem algo no tele aí se o faz natural. Tu pone leo se fisiki e fua e foi tão para não dar tu foi tão tu se vai e lá sabe vai mais se deixe ou fua mais te te mala mai ou tu tono foi o lo baota o lo lao e ma fitana asa tātou whaitau i whaamana o mai ai tātou. Ina ia o tātou whaamamaina o tātou. Rona winga o se te au taku mai ai o tātou. Ina ia o tātou soi fuana.
Iau noa ma ni whama. Iau noa ma ni mea leang ai te tono o tātou tino. E maua ai mawhitianga e areka. E wao mai o tu se mai o ita. A fua ai ai ni mai tai i pesi ai o le COVID-19 fumai. O le si le whaana ma le si le ala tai na siu ma tā. Iai lava se kua se furu se kone e fufuru ai o maa. Whamama ai. Iau ma aua e tere taumafi. E pe tere no te ina fwoi ma e tanfia. Ni mea tā ua e no so furu. E tere lava ina o tātou le manatu ma mawhai la taina le e lua se fuse. Ai o wai taimi lava ina wa pesi ni whama. Isa whama natu mai e tātou. Fufuru. Ai e tau mawhai e pese i le mawhawhau, e pese mo masangi ai, o na usu e whama natu ai, asu whana. E pese mo le ale e tu. Whai mai i le fua, e mua se furu se kone le reina mai e kuma le pese. E tei. Ai foi le tāua e mawhua ai, na whapea mai, e whautuanga mo tātou, e mua se furu. E whamama ai ua ao i se vai o pena. Maani e whawhamana mai, maani manu tātua o e tu. O se whasitua, mai e whaia e le umina ni. E whoringa mai nā le whakatalanga o le laptanga. Ina i whamama ai o tātou, a o tātou te. Ui pui ai mai whamai, ua whanu ai i so fua. Ai ese fui ngā whama natu mai a māreko i ata tau mutai. E ala i whama mai o. Whai mai i tau. Malanga mamawa ne lava e au wharasaio ma nisi o au tusi, mai e usa. E whaawau pēa na tu māruenga o le tauna malama. Ma le mātai tuwina o ama. Ale ni o Yesu. Ina i whao o ai, i tuwina o o. O se whaia Yesu e peo no tātou no wai rata. O whesiri ia i na o lātou mātawi. O le usta ia e soko o le Yesu. O puta tu ngā whana o le mā. Ai hei se mafu ama o le amana ia e soko o Yesu. O ia whana. O tātou manino mamana malapa i soi fua o ia tangata wa e masoko o le Yesu Kristo. E leo ni tangata e atangia mai hai e le lei so lātou wa oi. O loko mau tofi i tūlanga mau o kuma e tāponi ngā rutai. Te nani whai o ngā. O la lātou wa whaima. E whia ngai lawa ma paa mau penga ma le saka. O ona i le aso. E atangia mai e, e leo i tangata e nau nau tele e tausia ni kua. Aso na mawhia. A tono e le manino foti nā tōri no lātou le ana, a whakāwa i le poro i ma o te kumai kumai. Ai ina o manino la lātou whaloko, ia o onga ke riso na tangi atu ai o wharasaiko mai atu si.
fōni na masuni. O la tu fuka mona na tai. O le sile e ao na o tātou manatu. O anu talatu. I o tātou talitonu. E te tau, o api mea e whakamafa o tātou tamata sa. O le o tātou whetami. O le talatu mea e sa i tamata i matai e nao. Dei na pasesi e mua mua o na tau mawhai a noa o e whamamai o e a fo i mai ni mala. Tau ama o whatina. Ma mole ta ia o tu mai. So i fuama ma le lorami ato whapena o whai e tu. E tofu lava le atu i le lorami ato o tatu. O fiwa tau mawhawhau pe e se tala tuku a le tatu o tu. E ono tau lata i whamamai no. E pau lava le vae na ngā. O iai si au sa i whale ato. O le whao mai no. E ande ai se whi au arufa. E ala i le whatimoi whanau. O nā bia tangia mai. E muri taia e lea tū, ma lea anga, ma le taritonunga o le papau o le tātou tū o sana. Le whi au tāua o le mei Iesu sana. Ina ia ora kofi. Ia soi fua kofi. O le whaaro alo lea o tātou tū o sana. O le o ta ui, mali o liwa e lea kofi. E le ma whaiona, o ori ma whaatino se whaaro alo o tātou tamata, ma le tātou tū whaasara. E ane la mo nei na i tātou lea. E a whai tātou te le no nofo i lea. Whai mai le o tātou ma whaalong sok i ai. E wheta lai ai tūra toa, ma le au fui o roa o lea tū. Ia la tū la uma e māsene. E whaapoi poi le tai au e whapea. Apo maranga ane le tamaita o sina se ia sia le ngā se masi o tūmai. A si mai whaturo. E manisia. Tala tuku ngā o wau tātou whaitatu whasau. Ora. E māfu ai o whaturou le tamaita. I le māu o mai o e o mai ai nasa. E ngā nana e whainga o tu. E a la tō o tonga e a whatasi. O le talalai i fōi mai mai. A wā o le whesiri e te tau tali pa mahalu se momolinga mai o se tali. E pe o le whesiri ai e a whaksaina mai o tu siri. Ina ni o Yesu, ina o le ana o miso. I o kutuku o ita. O le tūra e mani. E whesiri atu whausa. Ai tani e Yesu o Yesu. E whauringa mai. O ina a matai o na talanoa e o Yesu o Yesu. I se whaapotonga o ni tangata se totoki. Muamu. O le au whaasaiu, whaapotonga o whaasaiu ni tusu. Ma o rātu a ngāma e mori mai pēr i tau sisia tu a whono o ni mai. Ina ia ma ai mai ai, nisi whono whaapotonga o tangata o iai le aso. O tangata e tausi tu a whono maana, ana, maana o whaasaiu. E le o le tū le nā ma le whataua le nā. Na māfua ai ma le whawhiata mai i a Yesu. E
Whoringa mai ai mo lato tau ma whai e toso mai ma waruma ma ia si ese o le tu. Ia bea mata pileni o lato whatutu. Whatuatuanga o lato whatau mai nai mea o le tini. Whatuatuanga o lato whanene vale ai ma fia vi ia ai nā tangata. E ata i ai o whiu alo. Tua. Mai whako tonga o tangata. Le moto o tangata. O masani pea na whetu leni. Manmuri au loa i ai Yesu Christo. Na iei fōi e nāsi. O le winga masani o tangata i nāma ko. E si i mai i whao. Ina rio Yesu. O nisi lava o mai o tātou mawale tau wa au tau sana. O le mafuangare nā o lofi mea. O le tau mawhai e sa pili po ma whea o iai Yesu ina le whamaro o ina o lātou. Mai o ita. Ele ima mao te le atu nei. Na whawhangaina i Yesu, le ima ngā whiotanga i le whitawina ai whawhinga. A tono le nisi le ngā mafuanga o le sanga muri a roa i bea i a Yesu. Fia maua o le tau mawhai, whamari e ngā i te. O wina masanga, o le moto o tangata. Mai nāo na mōro whawawina mai bea, se i hoko mai o. Tātou ai ia tātou ngā rena wheso o le aso o le aso. Tai ia fo e nisi o te ako tātou nāsa. O le winga nā o le motu o tangata o lofi mai pēa i pā o lo tātou ai ni. O te mana tua ina napa. Tā whama maki mai o suma tua. Whaisi. E usu mai o le ata, e nā le lotu i le tasi asu sa. Mai whetai ae i ma le tasi fui o le motu o tangata e ma sani o na sani i tālu mawha mai i ne. Whai mai le tā. Whei i loa i lawa i le whape atu pasto. O le ane teni o le breakfast. Tani le suma. Mania de fui. Ele é em tal uma forma. Não não. A leu te pena é lá tal uma fafada na no alto. Tu não se fica na tão não fala. É o telefone fala de lá vai. Esse psicólogo tá lá me fala. E a mai e me tutu whawhuse. Aore mai maore, whi au au tau mori atu. O i nā tātou te iroa, i le whairoa inga, a le suma e whai whi au, ma le ngā fwoi tangata o le moto tangata, e whetu lengi mai soko o i ai. O tau mawhana o le tino. O mafuai o le whesae ai i sisifo, sae o sau o mātua. E whale whiwhi e tuku se tau mawha whale a ngāna ni a ora. E ui ai na ua. Whafua se i ai fwoi i miana te tuku i ngāta. E te lese a o mātātou, ki toi mafu whau i ai i miana te tuku. Rona tōku e whakot o tonga o tangata sa iai i aso. O le au soko e whakatua o Yesu. E iau na tango whai e whakuna pula. O isia tangata le ana i uto. O
le a whapei lao no tātou loa e āni ana. Ma tausia o onga o polo inga e ola i le nganga e tui nā te mea marau ina ma o ina Yesu. E ngā tu o lo lātou lama tai tonu ma whai utai. O le ana. O le mafua a whone nā, o le maua o le matara mwe o su whaki ai e ma wharaseio, o le autu sinu Yesu. Ona o lātou whakatinu o lātou e tani tonu. E pone le manatu ma mawha whoni. E pie whoringa mai, nā na lau wina o tā mawha ina o ngā lalari ma nama e whita mawha. Anu. O le ai anga whakawhau, o le a whakei ona. Rona tangata, ma le pēr whia ngai ai o tu mawha. O le whaelonga le nā o le au mara o le mama pēr o le au so. I lo lātou mawhitanga ma lo lātou mawhitanga. A o le whisiri nā na tani le whisiri. E se mātou mawhitanga. E mako apo i mea o le kawau. I tūla whono e whaamari e ina i lawa o la tōtu me nawa ina i mati tia i pēr o la tōtau au. I upo whanu ne i ai o tātou. Hango ai. Upo noi. Whola ina na māra o kia e o mea whanu. Tātou mauri. O saola vale tala i se e a tō tangata māu. O tō lava o le whanau o tangata o tō tātu wat mai. A fua o tō mutu. A o roto e tau na mau. E se ai whanau na whai, taitari o tātu. Whaka mawhai i mea o le tina. E pe ona o rātou tau siusi ai, e whaka mā o rātou. Ai longana no mo mātia i ai rātou, le awa oma tā ua e Yesu. E le ai lawa, se ele lea o roto, ma lo tino pe a e tau mawha e le whakamai. E le a whaina i nina. E tu mau pēr e mamā e pe o na whai ai. Se vana. O mea o salwa i tongo o roto e le e. O na tau lea aina ai le oe o sila whakamamana. Tātou manatu whai e tātou māwena i mai tau e sofi. Whape iona o tātou tapetu. E whape iona o tātou whatino se le lenga atua toa o le lio whare karesia o tātou lamatu. E whainwhia o ngā korisi. O le me hongi lapa e whainwhia. Tātou te maua se o tai, tau te taki ai o tātou. Tari tonu ina i mauti noa o tātou. Ina ua o tātou tau sima. Olo ima a tātou. Ina ua na whawhali o tātou o natu. Tātou te leo mai e se o tonga whale kane sia. E whaatino ai o tātou ma maia i ai o tani tonga o le mamana. Ma whape ane ai tātou ma mawhai o tātou o tonu o tātou le whaia, mea na o i whaia ma whaatino, na whina ngaru i ai te maa o le mamana. O e nā tina e ina le kanisi.
o tātou whapena i no. E awa o no tātou si. E mā ato toa i tātou o tātou. O whapeni o no tātou o maia mai te tonu o tātou. Ina nei o tātou fufusa ia lea o onga ke riso. O tātou whamamai nai, mea e sau mai te tonu o tātou. E whaparapalai nai, mea e watu te tonu o tātou. A lea o onga o tātou momo o mita. E te tau no tātou tau te mate. E awa awa no tātou tu ua le nei no fua. E awa awa no tātou manatu ane le nei tu rā tātou te mawhuta i wharsai. I tawa o wanu mana mauti. Fatu mo wina i te tono o roto. Ina i o ola ma le rofa i ana e manue ina a rema i isi a iso. Ma ia whawhatu ai o tātou rongona ma mangatu. A wani ka tau se tau e awa ina i tātou. E mea e sau te tono o tātou. Pamanatu mai ai tātou ina i awa i o tātou vāme vave i o tātou. Awa ne ai tātou la mona wharisaio ma rau tusu. E tilo tilo māsai ai i whare tonu. Ai ai whare tonu. O alawa ni tūlanga tātou tūla. Ai a mawhetai. I awa awa tātou whakalawa wina se kuko se whiku se konu. Ia le ngata e tau siusi ai polo inga ale soi fua maroro ina. Happy birthday to you. Ua se furu se kone fufuru ai o tātou ima ina ia tātou fia tau mawha. Ma mai tu tono o tātou. Ai o tātou tau whawhi. E ua se furu se kone tātou te mofo fifine mua. Te pena ai se e sawa o tātou. E ai te maki ai. Ina ia to ai no fina. Ina ia maua apea. Lana tala ni pei. Ina tātou nalisi. Mai whafu. Whaka mawha ia tātou. Whai upu ia na tangi ai. Yesu so fisi o fafia tama mai. For Senhor Deus. Ina yo tātou mā, mawhawhau roto ia. Ina nek se se rama tātou ia. Awane yo tātou whatimo whapena. E ui me ne whenua. Wow, le poni nama. E le fai mo fia i lete. Le a me tae a lana o tofu. Ai a uno fo mai na lo sia sa. Fa no lomo. I se te fo na o ama ni tako. Ai e se me fa la vela pe ai ma fa. E come a pe se a to. Ese wa apo leo teme ya rofa to awa wa tata ni yo tata mata ma yo tata fa auto ya to leto
aua. Nei, a te ana fua o tātou. A o tātou. Me whai maore nei vai aso. Whiana e o tātou kalesia mga o na whati. Amen. So,
pia foi o be mota o fale tua mai foi o mautele suma wow no vai pero na maloshi so sona mai tanto the thing. Paul, I was just thinking, in case the message didn't come through, in case through translation something gets lost in what Fuena so eloquently preached about, let me say that the biggest sin that the Pharisees had was hypocrisy. That's the biggest sin. The whole notion of saying one thing that's inconsistent with how they act. That was what Jesus was railing about. He said, you Pharisees, you have these customs and rules that are disconnected from what God has for God's people. And you've never bothered to figure it out. You are teachers of the law, but you've not made the connection between God and God's people. So after, 1,300 years since Moses gave those rules, it manifested itself in what we read in the gospel this morning. You know the story. Jesus and his disciples were about ready to eat. And the Pharisees noticed that they were violating some cultural norm. They didn't wash their hands before they eat. So they said, Jesus, what's going on? You're breaking the law. You're going against our customs. You're violating social norms. What's up? And then they said, but these norms were given from our ancestors, Moses, Joshua. These rules don't just come about. They come from the heart of God. So Jesus looked at them and said, I wish you had known what God is doing in our time. If you had known that, you would have modified your rules. It reminded me of the tool that we're all equipped with when we come to these writings. First, there's the message. Then there's the messenger. And then there's the milieu. The message has always been universal. Love. The messenger, some of the best messengers hang on the cross. The messengers will always fall. And if they do their job right, the cross is their destiny. But then there's the milieu, the environment by which God shows up. And if we were to upgrade this scripture that we read, and it's been in our book for 1,900 years, we would see the message of love. We would divorce it from the messenger because sometimes the messenger gets in the way. But it is our moral obligation to upgrade it based on the milieu that we live in. For thousands of years, we've been eschewing hypocrisy and saying, that is wrong. But what if that's not a bug, but a feature of who we are? What if it's not something that needs to be fixed, like a bug in a program, but it's a feature in a program? What if the hypocrisy is something that's so ingrained in us, unless we make peace with it and upgrade it, we won't be able to see God's glory in our milieu
in this environment, in 21st century United States of America, the message will always be clear, eternal, concise, universal. It's love. The messengers will come and go. But it is our moral obligation to upgrade it based on the milieu and how the Spirit of God wonders during our generation. We have an obligation to upgrade these customs, these rules, based on how the Spirit wanders amongst us. So I'm very thankful for what Wayna has planted in our congregation today. Now it's your turn. As you go out into the community, take this message, a universal message of love, extravagant welcome, and manifest it in the world, knowing very well that we are just messengers of the message. I think when we do that, then we'll have a good week this week. May God continue to bless our offering here, Sumayawako, to Akono, and may we continue to be this vessel that carries this message in the world. Let us pray. We thank you, Father, for this opportunity to reflect on your word. More important, to give to your ministry. We ask that you bless those who gave, and those who gave of their time and hearts. We ask now that you keep us as we come away from these hallowed grounds. Continue to be with us. Encourage us. Remind us we are vessels. We are just vessels of the message of love that was in Jesus Christ. O mato wo ina si kuyo le nei tapu iwa. Mato whaloa tu whoia o yangi mali mai le ngā kapati o la o fio i o mato mauri. O mato tataro le ni. Waia yak mato le toa mal malosi. Mato te o atu e le larulangi le nei mai aso. Whapeina o na mato wanga le lei ta mata. O atini mai yak mato le mesa mai fafo ya tutonu e leanga le ta mata. Mea mai tutonu i o mato loto ma le ta ele o mato mauri. Mea le nai a whaina ai le ta mata ma leanga ai le ta mata. O le mato turua. Tumo mai o mato lunga le lofa tuno o tele o Yesu Christo o mato le whaola. Lofa muti vale o le tua le tama. Mafutanga le motusia maloa ngana paia. Unga le yang mato malau whanau whatutua i le larangi awa. Ei maso umai o le whakapau, whakamaura.